Dobro večer ljudi, hvala lijepo što ste došli u ovako velikom broju, stvarno od srca vam hvala i na ovom toplom aplauzu, dobrodošlice. Guš mi je stvarno ovdje nastupat, šta da vam reći, evo, drago mi je da ste tu, neki me možda i ne znaju. Josip Škiljo, 41 godina, žena, 2 dice, brak, sve je lipo. Di su mi ljudi koji su mi u braku, dajte aplauz da čujem. Bome, čak osjeća entuzijazam u tom pljesku. Super, ja se isto ne žalim, meni je super u braku, ja baš guštan. Već sam priko 14 godina u braku i znam da me žena voli, zna sam to odmah od prvog dana. Jer na vjenčanju imaš one zavjete, u dobru i zlu dok nas smrt ne rastavi. Ja ga žena, pusti ti to, što ti uzaj moje prezime. Hoću, to je ljubav. Škiljo. Sad to piše na osobno, aj sruga, šta je Škiljo, istekla osobno, ćemo zajedno na policiju, di si, ja. Nema, lipo mi je sve, ja možda nisam savršen, imam puno mana nekih, šta, ja puno toga zaboravljam, najviše zaboravljam ove datume, obljetnice, rođendane i to. Nedavno mi žena kaže, ej, znaš koji je danas dan? Sretan ti, glupane, Valentinovo je. Okej. Pa jesi mi kupija nešto? Osjeti mi se da tebi nešto kupim. Ma nije, nego nisam ja tebi, pa da ne bude glupo, ne brini. Srodne smo duše, škrti do kosti. Ne, jer, znaš, ima tu sigurno parova, mladi ste, u početku si uvijek entuzijastičan, ja ću nju iznenadi, ja ću biti kreativan, ja ću nešto specijalno za nju. Onda ti nestane malo kreativnosti pa pitaš šta bi ti želila. Onda kasnije sam samo počeo davati pare. Evo ga. Sad više ne dajem pare, jer smo u braku. Sve ide iz istog budžeta. Šta ja više para dajem, to je meni gore, Ne znam, mislim, imam dosta mana, šta ja znam. Ja sam linčina po karakteru, kad bi se usporedio s nekom životinjom, rekao bi da sam pravi ljenivac. Vi koji ne skupljate životinjsko carstvo, ljenivci su one životinje koje, vise cijeli dan na stablu, spuste se jednom tjedno radi obavljanja nužde. I cijeli niz vrsta tih ljenivaca izumra, ali ne radi pretjerane sječe Amazone. Ja imam svoju teoriju, sigurno mužjak visi nonšalantno na stablu, vidi ženku priko puta. Alo, mala. Ej, a ćemo malo džigi-migi, a? Aj, dođi vamo. Aj, doj ti vamo. A dođi ti. A ko te jebe? Imam puno mana. Žena mi često pribotuna, ti si šovinist. Evo, zašto? Žene uspoređuješ s predmetima. A govorim, samo nekad u razgovorima nešto da pojednostavim situaciju, tipa uspoređujem ženu s autom. Ništa strašno, pričam s prijateljem, koliko tvoja troši? A nije puno na otvorenom, ali po gradu. Jer je sa ženom kao s autom, svaki put kad bi ti ja napravi džir, uvijek neki tehnički problemi. Svaki mi se sve što curi. Nemaš, jebi ga. Šta, ja sam u braku guštan, zato što imam dicu, ja volim s dicom provoditi vrijeme, guštan s njima. Ti kad dobiješ malu bebu, uvijek ti učiš neke nove stvari, sve ti novo. I ljudi ti žele vidjeti tvoju bebu. Dolaze na babine, da vidimo kakva je Škiljina beba. Jel to liči na ženu ili ne valja? Onda normalno dođu ti kao dobiješ prvo dete, kasnije pada posjećenost. Ne, ali dobro mi je, super mi je s dicom. U početku su te babine dolazile, kad došla druga, samo ženine prijateljice dolaze. Ovi prijatelji sve, vidjeli smo mi Škiljo na što tvoja dica liče. I onda dođu i uvijek pitaju ženu, a šta malo je treba, šta će malo je kupi? A šta će malo je treba, brate, mili, imam stariju sestru, ima sve, ima robu, ima igračke. Dobro, pelene smo morali nove kupiti. Onda se ja uvijek ubacim u tu priču. Na šta mala voli? Šta mala voli? Pare. Kako miš pare? Vrate, kad vidi 100 eura maše rukicama, od 500, piva, pismice, donesi par stvar, vidit ćeš. I ne prođe mi priča. Ali se trudim, šta znam, uvijek s licem učiš i te neke, s njima učiš neke stvari, učiš ih prve korake, prve riječi. Ova mlađa, ja govorim, dušo, di je brod, pokaži brod. Ajde, reci brod. Bud, bravo, viš kako pametna lačaču, Di je maca? Reci maca. Bud, jebi ga. Ovo je namater. Ne, i onda mala je sve naučila priče. Ima godinu dana vokabular, brate, fenomenalan. Priča, baba, mama, teta, seka, strina, ujna, sekrva, zaova, svastika. Tata ne zna reći. Došli u ženine rodbine u Sarajevo, mala sve priča, svi se hvale, super mala. Ne zna reći tata. Ja govorim, di je tata? Ajde reci tata. Babo, jebi ga, sad. To se skupila u jedan dan. Ne znam, nije ni starija neko cviće.
Ona je dijete s teškoćama, njoj je sve jebeno teško. Okupi suđe sa stola, teško mi je tata to, aj do dućana pokruva, daleko mi je teško. Makar sredi sobu, ne mogu ja, to mi je teško. Nema one posebne potrebe, osim da mene zajebaje. Ja dobijem posebne potrebe da je nabijem malo nogom, ali nema asistenta u odgoju koji će mi reći, ne gospodine Škilj, smirite se, sve ću ja to riješiti. Ne, kaj, uvijek, i s tom starijom uvijek neki problemi, šta ja znam, ona je, recimo, dijete koja ne zna slagat, ona je puzzle slagalice. Daš je ono od 0 do 3 godine, ima 5 komada, ne može 2 spojiti nikako. Mislim se, majke ti, ovaj namater. Di će ona završi kao odrasta? Di rade ti ljudi koji ne znaju slagat slagalice? Imate li vi neku ideju možda? Šta rade kasnije u životu? Obično mi dobace, stand up. Ali ne, ja imam svoju teoriju. Mislim da ti ljudi rade u vodovodu i kanalizaciji. Jer ja još nikad nisam vidio da su ti ljudi digli neki poklopac od šahte i vratili ga nazad, a da se ona crta na šahti poklapa s onom na asfaltu. Koliko je to teško pogodi, majke ti mile, no. Ja mislim da imaju problema i s rupama, znaš, uzme okrugli poklopac pa gađa na onu četvrtanu rupu. A ne iđe, a ne iđe ovo, pa kako će se... I onda zove posloviću, Mate, dođi pomozi vamo, na. A dolazi Mate. Pa jes probao, kreni bogate. A neće, jebem, Mate, probaj. A nu probaj na ovu drugu rupu. Svaka čast, Mate. Vidi se da si išao u srednju školu. Je, i to 7 godina. Ne. Tako da ne znam di će ova. Ali okej, ja se trudim. Ja kad idete sam volio uvijek bajke, priče, to mi je bilo super, to mi je bilo fenomenalno, uvijek sam guštao ti nekim pričama, bilo puno mašte, akcije i to sad volim čitati dici naš da se družimo i da ne čitam te priče, ali malo ih gledam drugim očima. Te bajke, ti šinjorina, s naočalama, možda si dobila dioptriju. Pepeljuga! Zašto Pepeljuga? Ne znam, joj. Ne, Pepeljuga je super priča, ne, super je bajka, ako želiš da ti čer bude sponzoruša. Kakva je to priča? Prvo, mala Pepeljuga dolazi iz sjebane familije. Mater je umrla, otac je papučar, koji žene neku oštrokonđu koja maltretira malu. Pazi na kako okrutan način. Tjera je da pomaže po kući. Užas. I normalno, Pepeljuga hoće ići na tulum, on govori, makar sredi sobu, a zla mačeha. I normalno, pobigne na tulum, tamo zavodi najvećeg lovaša, princa. I kao, slučajno izgubi cipelu. I normalno, on nju traži po cijelom kraljevstvu. Nije ni on baš najbistriji lik. Nije on da proglas, traži se vlasnica ove cipele. Ne, on ide od kuće do kuće. Jel' ovo tvoja cipela? Jel' ovo tvoja cipela? Napokon nađe Pepeljugu. Jel' ovo tvoja cipela? A ne znam. Kako ne znaš što stakla je? A ne znam. Pa daj probaj. A vidi moja cipela, joj. I onda se uda da ne bi više radila šta u životu. Ne, moja najdraža bajka kada dite bila je Ježeva kućica. Ježurka Ježić, znate tu priču? Dajte aplauz ako znate. Čisto da provjerim. To je inače priča, kažu, o domoljublju, kako treba cijeniti svoje, voliti svoj dom i sve to. Danas kad čitam, mislim da je to priča o šumskom mafijaškom bosu. Jer kako priča ide? Po šumi širom bez staze puta Ježurka Ježić povazan luta. Lovom se bavi, često ga vide, s 300 kopaljana juriš ide. Znači lik po cijeli dan ništa ne radi, samo luta šumom naoružan do zuba. I kažu lovom se bavi. To krivo naglašavaju. Lovom se bavi. Jer sve ga znaju. I vuk i medo, pa čak i ovca poznaje ježa slavnoga lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmija ga šarka posvuno od canja. Pazi stari, svi ga se boje. Znači, a ovo je simpatičan, super. Jer onaj predivan stih koji najavljuje Ježurku kaže pred njim dan hoda, širi se strava. Simpatičan je Ježurka, predivan lik. Naravno, lisica je mudra, ona ga počasti ručkom kao da se malo ušteka. Aj dođi, pojedi, on pojedi, ostani kod mene, odjebi, ide doma. I normalno, ona ga prati da vidi gdje živi, pridružuje se vuk, medo i divlja svinja. Dođe na njegove kuće, ono ješ ti tvoje kuće, poseru ga. Lisica uteče, a Ježurka ovoj ostaloj trojici uputi neizravnu prijetnju u stilu pravog mafijaškog bosa. Živite, čujem od skitnje pljačke, jer kao nešto drugo radi i svršit ćete naopačke. I kako priča završava? Vuk, medo i divlja svinja stradavaju pod nesretnim okolnostima. Jebali su ježa.
Ne znam, mislim, ja kad razmišljam nekako nazad o svojem djetinjstvu, rodiš se, ti nemaš pojma kad dite, šta se događa u svijetu, sve te uče stariji nekako, ovo ti ovako, trebaš se ovako ponašati, onda skužiš da ste zajebavali. Ja kad sam bija dite, ja bi pao, udrija bi se, ili bi bija tužan, plakao bi, to bi bilo normalno. Sad sam plaći pizda. Znaš, kad bi prnija, rutnija, kako je smišan, mali. Sad sam seljačina. I bilo je normalno da sad kupa na plaži, trčim gol po plaži, sam me zovu policiju iz nekog razloga. Ne znam, to mi je bilo najviše na živce išlo kad sam bija dite, dolazili bi gosti, onda neki prijatelji od staraca dođu sa svojom dicom i onda meni mater, Josip, evo došao ti je prijatelj. Nije mi to prijatelj, mali je debil. Normalno, mali kreten mi pola igračaka razbije, ono što nije razbija, to bi nosija kući. Ajde, posudi mu, treba dijelit, pa on će ti vratit. To mi je jedino vlasti što se nije normalni. Tako da ja mogu bija dovesti svog prijatelja sa njegovim starim, onda stvari, koji je ovo lik? Daj malo da se igra na mobitel, nek se igra malo sa tvojom ženom, znaš, treba dijelit. Da ćeš mu ključ od novog golfa, on će napraviti malo žir. Pa šta ima veze ako ga razbije? Pa nemoj plaka, pa to je samo autić. Nema, samo te prcaju kad dite. Mislim, ja sad kad imam dicu, trudim se objasniti kako stvari stoje. Volim ih i vodi okolo, tipa u park ih najviše voli vodi. Dođeš u park, tamo je puno dice, lipo su na otvorenom zraku. Ako neko plače, nije moje. Znaš, tamo su i dica se u čoporu drugačije ponašaju. Znaš, oni su ko nogometaši na terenu. Trči, padne, udre se, gledaj, ima neko moj, nema, ništa, onda okej. No, uvijek se nađe one pametne neke matere pa ti dovode mala reve plače. Jel ovo vaša mala? Je, gospođo, šta je bilo? Pala je sa stabla. Mi se tako igramo, tako dušo, hvala vam, gospođo vodeća. Pa nemoj plaka, pa šta reveš toliko, pa nije to ništa, pa vratit će tata kost unutra. Slušaj, kupiš ti sladoled, samo nemoj reći materi. Uvijek mi je to i korupcija. Ja u park volim doći, ali u parku ima dosta opreznih ljudi. Najoprezniji ljudi u parku su babe i dide. Dođu s dicom, ne na tobogan, poginit ćeš, ne na tobogan, ne na ljuljačku, doće policija će doći. Šta policija radi? Dite se boji policije radi ljuljačke. A baba, zašto policija? Ne može policija, mogu li dilat travu? To možeš, to je u redu, samo ne na ljuljačku, Naravno, takva dica nisu razvila sve motoričke sposobnosti, tipa hodanje, i onda mali ide, svako treći put zapne, lupi glavom neki stupić, onda baba, a dušo, šta je bilo, sad će baka ljubi da prođe, Zlačesti stup, zlačesti. Šta je stup kriv? Nije tako kad odrasteš. Da malo popiješ, zabiješ neki saut, onda doje pandurija. Gospodine, ste dobro? Ne znam, nisam sigurno, sad ću ja ljubi da prođem. Lik vadi pendrek, zlačesti si, zlačesti, kako je zlačesti auta? Ja u svojoj generaciji imam dosta isto prijatelja koji su sad roditelji. Znaš, prije su bili malo neozbiljni, sad su dobili dicu i dalje su kreteni. Ne znam, ima neki trend je u zadnje vrijeme postao da ljudi tetoviraju imena dice. Ima li takvih među vama? Pljesnite slobodno. Svi smo normalni, jel? Pazi, ja zaboravljam stvari. Ali ime diteta, brate mili, pa to stvarno moraš tetovirati, Šta, dođeš u park? Ej, ti, Ivana, idemo kući. Još okej kad je na ruci. Možeš pročitati. Šta kad je na leđima? Gospođo, ako možete, molim vas, pročitati ovdje. Znam da je nešto na M. Hvala vam. Petra, idemo kući. Ne, ti kad si dite, tetošete, lipo te tretiraju, ti to ne cijeniš. Tek kad odrasteš, skužiš kako ti je bilo dobro. Ja bi sad volio da me tretiraju tako kad dite. Znaš, da te voze gradom, ti si lagano u kolicima, gledaš okolo, gledaš žene. Žene gledaju tebe i još ti upadaju. Ajme, kako je smišan. A koliki mu je? Normalno, kad ti dopizdi, samo počneš plakati. Ženo, brzo, bocu. Možda neće pivo, možda će vino. Vadi sisu. Jer sisa sve rješava. Ako neće sisom, onda će silom. To je klasična metoda. Sila sve rješava, znaju to naravno i u raznim diktaturama, tipa veliki vođa u Sjevernoj Koreji, on to sve silom rješava. Uvijek komentiram s prijateljima, čuo veliki vođa, uve nove frizure, uve vojni rok za žene, uve ovo, uve ono, svi se ruga, koji debili. Ja govorim, brate, veli, tako je bilo i kod nas. Ne bi, nismo mi takvi. Nismo, ali. Di su roditelji večeras, pljesnite? Svi mi roditelji imamo velike vođe. Znaš, jer to je, s ditetom je ko s velikim vođom. Rodi se, odmah se radi velika fešta. Nek nam živi veliki vođa, dugo i zdravo. Onda veliki vođa dođe doma,
veliki vođa ništa ne radi sam. Njega se nosi, vozi, briše mu se dupe, pere, razumiješ? Veliki vođa je hirovit, sve razbija svoje, tuđe. Doduše ne postoji tuđe za velikog vođu, samo kaže moje. Da. Jer veliki vođa je sve. Veliki vođa je fantastičan, krasan, divan, sve velike titule ima. Veliki vođa je veliki umjetnik, sve što nacrta je predivno, prekrasno. Veliki vođa kontrolira medije, jer ne možeš ti gledati na televiziji šta ti hoćeš. Veliki vođa ima svoje kanale. Naravno, veliki vođa kontrolira i glazbu. Mora biti jednostavna da je ti možeš reproducirati na zahtjev. Ajde, tata, opet. Kad si sretan lupi dlanom ti odlan. Opet. I onda cijeli dan tako. Ne možete i s velikim vođom. Ja slušam liti božićne pisme. Spuštam se na plažu, 40 stupnja, prozor dole idu. Zvončići. Jer veliki vođa voli zvončiće. Iz nekog razloga je liti. No? Tako da ne možete i s velikim. Veliki vođa je, naravno, malen rastom, ali to se nikad ne govori. Svi uvijek kažu, kako si ti veliki. I veliki vođa se ne deblja. On napreduje. Neće meni niko u gradu upaš, daješ kilje, malo si mi napredovati to od pive, a? To je veliki vođa, jer moraš štovati kult ličnosti velikog vođe, jer slike velikog vođe su svugdje. Na zidu, na polici, na frižideru, sa ekrana svakog uređaja te gleda faca velikog vođe, zato šuti i trpi. Ili seli u Sjevernu Koreju, bit će ti lakše. Ne znam šta je ovo reka, guštam zicon, ali mislim da ih malo previše slušamo i previše tetošimo. Bi se složili s menom, dajte aplauz ako... Ja i sad to mislim. Ne mislim da ih treba mlati po cijele dane, ali namo naći neku sredinu, neku vertikalu, neku disciplinu. Jer ja znam to po svojoj stariji, ona dođe iz škole, tata, može li prijateljica ostane na ručku? Može, nema problema. Odmah njena mate zove. Znaš, ona ti ne može glutenske proizvode, intolerantna je na ove mliječne, a ako ćeš pohat, mora biti bio ulje, aj ti nju vodi doma. Ne mogu ja to trpiti. Ja kad sam bija dite, ja nisam smija pita za hranu. Mene pokojna baba čuvala, ona bi osjetila da sam gladan kad bi čula. Šta je to, sinku? Drob, baba, drob. A šta bi ti? Ako može ručak. Nije ti toga bilo u moje vrijeme. Čega? Ručka? Sinku. A baba, šta ste vi jeli? Kamenje. Aj, baba, ne seri. Ne znaš ti, sinku, u moje vrijeme mi smo svi jeli iz istog lonca. A znači, hrane je bilo, samo je posuđe falilo, jel, baba? Nema, s babom nije bilo zajebancije. Moja pokojna baba Marija, ona je bila old school baba, ona je znala sve krpit, kopat, kukičat, klat, sve na k. Baba je bila dosta pobožna, znaš. Baba je sve bilo pobožno oko babe, ona je uvijek vikala na mene, Bog će te pokara, vade prst iz nosa, Bog će te pokara, vade pišu iz usivača, Bog će te pokara. Ja se uvijek bojao Boga. Mislim se, doći na vječni sud, doće Bog, ideš u pakao. A zašto? No radi usisivača. Ne, to je bilo jednom, ideš radi nosa, stalo s čačka nosa. Ne, to je bilo kod pokojne babe, ona uvijek insistirala na tim stvarima. Pokojna baba je imala jedno glavno pravilo, a to je da ti nikad ne smiju biti gola leđa. Znači, lito, 35 stupnja, meni majica malo ja spet gola leđa, ali baba, nemoj ti mene, baba, brzo uvuci majicu. Ja sam mislio, znaš, to je baba, znaš, ona brine za zdravlje, promaja, te šeme, nemoj na ladno. Ne. Baba je bila pobožna i brinila za moju dušu, jer ja kad sam pitao, baba, zašto ne smiju biti gola leđa? Odnićete džava, sinko. Dobro, baba, okej. Ne možete i s babom. S babom, mene je baba oblačila po kalendaru. 1.9. Bunda! Baba vruće. Bunda 9. je mjesec. Nema s babom zajeba. Ne daj Bože nos ti procuri. Karantena 6 mjeseci. Da je baba bila u stožeru, još bi u kući svi bili, stari moj. Nema zvona, ispred babe ne smija, ne daj Bože kašlja, kiha, to je bilo katastrofa. Ne znam je li vi kad, neko kihne, kažete na zdravlje, živija i to. A to je normalna stvar. Ali to nije po bon tonu, je li tako? Šta treba reći po bon tonu kad neko kihne? O, vi kihnu ste. I koji je odgovor? Hvala što primio. Viš ti koja kultura ovdje u kazalištu, a? Ja da vam solim pitam, šta treba reći po bon tonu kad neko kihne? Stavi ruku na usta! Vi kihnuste, a ne bi da smo se u barok vratili. O, vi kihnuste, o, hvala što primijetiste. Aj, recite o nekome na ulici. O, vi kihnuste, a vi na psihijatriju završiste. Stari
moj. Nije to baš. I to se primjenjuje samo za kihanje. Nije za neke druge tjelesne reakcije. O, vi prdnu ste. Hvala što primijetiste. Kad ga rokneš, okej. Šta kad je Tihomir, ono? Vi prdnu ste. O, ne, nisam ja. Vi prdnu ste. Ne, ti. A, hvala što primijetiste. Nije toga bilo ko pokojne babe. Pokojna baba nije imala taj bon ton. Nije ona vikala ni na zdravlje. Ja kad bi kiha, baba bi uvijek vikala Misusovo! Misusovo, sinko! Ja kad dite, ja nisam uopće kužio šta je to. Ja onda sam pitao baba, šta ti to znači Misusovo? Misusovo, sinko, to ti je u ime Isusovo. Aha. Onda sam skužio, to je glasovna promjena kod moje babe. Sjećate se svi iz škole kad smo učili glasovne promjene, onda dođe profesorica, djeca danas učimo sibilarizaciju, to je glasovna promjena gdje se k, g, h ispred i mijenja u c, z, s. To je sibilarizacija. Tako ko moje pokojne babe, samo sam to nazva kršćanska abrevijacija, gdje se sintagma u ime ispred božanske osobe mijenja u m. Misusovo, moca i tako dalje i tako dalje. A to je bila pokojna baba Marija. Moja druga pokojna baba Marija. Ja sam imao 2 babe Marije. To je standardni paket opreme u Dalmaciji. Moraš imati bar jednu babu Mariju. Ja sam imao 2 i vrlo lako smo ih razlikovali. Starija je bila baba, mlađa je bila baba Marija. I mlađa baba, ona je, kako je bila mlađa, ona je pratila sve trendove, ove modne, tehnološke, ona je sve uvijek imala najnovije i televizije, telefone, mobitele, sve. A uvijek kukala, sinko, mala penzija, nema para. Odakle novi iPhone? A ne znam, sinko, ne znam ni sama. Da. I sve je pratila, ali na živce je išla jedna tehnologija. Sjećam se kad se prelazilo s onog analognog na digitalni TV signal, govori meni baba, vidiš ti, sinko, šta rade s ovim signalim? Baba, to ti je ne. Znam ja šta oni hoće, on ti ga mene hoće samo uvalit. Dobro, baba, ja nisam baš siguran. Ne znaš ti, sinko, još zelen, uvali bi ga oni mene, ali neće. Dobar je meni analni. Dobro, baba, bitno da ste iskužila da te jebu, to je najvažnije. Ajmo što je s babom. Baba je imala sve novo, sve najnovije, čak je imala onaj bežični telefon, sve na speakerfon, to top je sve bilo u babe. Ja i dan danas doma imam oni žični i to oni stari, oni taka. Žena voli vintage, industrial, to ti je sad in, to ti je super. Je, super je, pogotovo kad zoveš službu za korisnike. Birajte ljestve. O, nema ljestve, brate. Ne mogu ni birati nijedan broj, jer ide taka, nema tona, stari boj. Onda moraš zvati na mobitel. Najdraže mi kad neka dica dolaze kod nas doma. Šta vam je ovo? Aj pogodi. Je li fen? Aj ti digni pa će upali da ti suši kosu. Jer taj telefon, šta je star, šta ne funkcionira baš najbolje, jer je prastar, brate, meni ti se javiš, ne čuješ, alo, neće, pa čekaj. Sad te čujem. I bar sa starom tehnologijom je bilo puno lakše, bar si lakše popravio. Ne radi telefon, lupiš, radi, ne valja slika na televiziji, lupiš, odmah je bolja, zuji ti frižider, lupiš, ne zuji, žena ti nešto žuga. To je ta stara tehnologija. Nema više toga, bar ne kod mene, ja sam išao na ovi tečaj samobrane, tako da kod mene je okej. Ne znam šta je vam reka, meni je drago ovi se druži s familijom, recimo, nedjeljom je kod nas uvijek obiteljski ručak, svi se skupimo, družimo, to je veselo, puno nas je i super je. Međutim, ne znam kako je kod vas kad je obiteljski ručak, znači sidnemo, izvadi se spiza, moja stara odmah. Šta ćemo sutra za ručak? Nismo ni ovo počeli jesti, ali ne znam šta ću sutra, moram vidjeti šta ću sutra. Šta ako se danas ne dogovorimo šta ćemo sutra za ručak? Hoće biti smak svita. Hoće odgovor biti u policijskom biltenu, U jednoj obiteljskoj kući u Splitu došlo je do masakra gdje su članovi obitelji počeli jesti jedni druge. Pretpostavlja se iz dokaza da se dan ranije nisu dogovorili što će sutra za ručak. Ja volim doći kod svojih, uvijek je veselo, međutim, recimo moja stara super kuva, ali stara nije uvijek nedjeljom doma i radi na hitnoj pa neka dežura, onda stari kuva, onda možeš svašta očekivati. Jer stari voli eksperimentirati s jelima, ne ako njega pitaš. Ako njega pitaš, on voli obogaćivati jela. Radi salatu, znači krastavci,
poma, ljuta paprika. Šta ljuta paprika? Ti si konzerva, nećeš ništa novo da probaš. Dođe kod mene na ručak, izvani rižot. Šta je ovo zeleno? Ja govorim, tikvica. Di je meso? Ne daj Bože povrće pojist, ali ja sam konzerva. I onda stari, svašta možeš očekivati od njegove kužine, jedan put stara nije bilo, on je kuva teleći rižot. On je po receptima vidio da se u teleći rižot može staviti kap ruma, za aromu i te šeme, ali nije ima doma ruma. Nema veze, ima rakije. Ja ne znam koliko on nalija unutra, ali kad je diga poklopat za 2 sekunde, svi smo imali 3 promila u krvi. Znači, Veljko Barbieri bi s njim mogao snimiti čitav serijal, samo bi se zvao Jelovnici izgubljenog razuma. Ne možeš ti se stari. Ja ne znam kako je kod vas doma, uvijek se nakuva previše spize. Znači, nakuva se 3 jela previše. Znaš, da imaš šta smrdi u frižderu idući 10 dana. Znaš, neka, najgore kad fali. Nikad nije falilo, znači, Ali nema veze. I normalno ne možeš pojesti, onda mater ti uvijek vadi viška, onda ti, uzimaš pijat, pol pijata. Di ćeš ti? Ja go idem baci. Bože, sačuvaj spizu bacat. Pa šta ću s ovim? Daj čači, čača će pojesti. Jer čača je reciklažno dvorište. On sve to preradi, a nemoj baca u kantu, baci u čaču. To je puno učinkovitije, Čača, brate, ima visok kolesterol, ne znam dakle, vi šopate ga ko gusku, majke ti mile. Jedan stari, A stari uvijek nostalgič, ja ne znam kakvi su vaši starci. Uvijek te neke priče, sinko, prije je bilo bolje se živilo, imalo se novaca. Je, stari, jer si ti živio u Jugoslaviji, imalo se novaca. Hoću na pivu, ne mogu, brate, imam samo 5 milijardi u džepu. Imalo se. Ne, valute se mijenjaju, znači, recimo, može ženi valuta ne predstavljaju problem, dinari, euro, kuna, sve je isto, svako malo, ide u taj shopping. Mislim da malo previše troši, ona se ne slaže sa mnom, naravno. Ima li možda cura koje misle večeras da previše troše na shopping, slobodno dajte aplauz. To je ja lik plješće se gre cure. Ne, naravno, ona do duše ako moju ženu pitaš, ona nikad ne ide u shopping, ona samo ide kupiti poklon za prijateljice. Znaš koliko prijateljica ima? Svako drugi dan u nekom centru, vraća se doma, 10 kesa nosi. Ja govorim, čekaj, koja ti je to prijateljica? Ajme da znaš, nisam ništa našla za nju. Ima opravdanje za svaku stvar što je kupila. Ja govorim, novi kaput, a ovi mi se guža dok vozim, trijala sam malo kraći. Ja govorim, dobro, šta će ti nove čizme? Pa te su mi za kišu, imaš 2 para. Nemam s niskom petom. Nemaš šan. Još jedne cipele, pa di ću s tim cipelama, nemam toliko ormara u kući. Da znaš, uštedila sam 500 kuna. Ne razumijem. Bile su 1200, ja sam samo 700 platila. Predivan plan štednje. I normalno, njen shopping je perpetuum mobile. Ona shoppingom stvara potrebu za dodatnim shoppingom, jer taj put kad nije išla u shopping je kupila novu torbu, jer ova stara je bila jeftina, nekvalitetna, cila se ufucala, nije ni trebala kupovat, ali kad on uvijek štedi na sebi. Dosta je meni mojih laži, ali okej, kupila je novu torbu, a nova torba je zelena. I ona nema ništa šta ide na tu torbu, jedna mora kupi nove kapute, gaće, košulje, cipele i tako dalje. Ne možeš ti, ta potreba za stvaranje dodatnog šopinga ide u nedogled. Ja se sjećam kad sam jednom išao u onaj tehnomarket, trebala me ona SD kartica za mobitel, veliki je dućan, ne znam gdje je, traži onog lika da mi pokaže, vidi njega, krenem put njega okruži skupina cura. Traže poklon za prijateljicu. I našle su savršenu torbu za laptop. Samo im treba on da im nađe laptop koji može stati u tu torbu. Nema veze, prikad doći ja sutra, sve u redu. Ima i gorih slučajeva. Od žene prijateljice ostala trudna. Ne taj dio, jel? Nego ono što je slijedilo, a to je shopping za bebu. Ta beba troši, stari moj, nije se ni rodila, ne znam šta će biti kad se rodi. Ali dobro, ona je nakupovala svega, osim glavne stavke. Glavna stavka koju morala kupiti, to su bila kolica, mora biti savršena. I traži, i napokon ih nađe, to su ta 7 u 1, ABS, hidraulika, alufelge, klima, nema šta nema. 2000 eura, nema, to je za bebu, za sigurnost, može iz kešira možda 2000 eura, jer kolica su savršena. Dobro, savršena. Malo su veća i nestanu u gepek. Znači, njoj je trebalo mjesec i po dan, ona je svaki dan kvocala i lik je kupio veće auto. Znači, to je istinita priča, nisam mogao vjerovati, nisam mogao doći sebi. Pa je moguće? Pa ne mogu vjerovati koja pičkica, Mislim, nisam to rekao.
jer nikad ne znaš. Doći meni jedan dan žena s nekom slikom stavit će nas. Ja ne, kakva ti je ova slika? Ma super je, super. A nekako mi je prevelika za naš stan. Ej, jebi ga. Nisam kreditno sposoban, nemoj mi to raditi. Ne znam, mislim da muški malo previše popuštaju oko tih stvari, jer se slažete. Ajde, dajte aplauz ako se slažete. On gleda nju i pita, se smije slagati, se smije slagati. Ja, jebi ga. Mislim, ja razumijem. Uvijek pitam prijatelj, pa zašto toliko popušta? Pa brate, radi mira u kući. Šta radi mira u kući? A trebaš malo popustiti, znaš kakve su cure, brate, pa treba. Pa zašto treba? Pa treba, znaš, da ti da. A šta će ti da, znaš šta? A brate, pa moraš povući neki crt, imaš svoj ponos, svoje dostojanstvo, svoju muškost, imaš Pornhub. Jel baci toko? Ko mi sve baci oko na takve stranice? Dajte aplauz da vas čujem. Par pošteni ljudi, šta vi ostali nestali u internetu, ali? Nemojte mene, mislim, ja sam isto to pročitao u novinama, ali? Ne, mislim, ta pornografija se toliko raširila, ušla je čak u mainstream medije, jer sam nedavno čitao članak na nekom portalu, kažu, prenose naslov sa Pornhuba članak. Ljudi konzumirajući sadržaj naše stranice troše puno energije i štete okolišu. Čekaj malo, ovo moram pročitati, ono. Ali kako su oni to lipo formulirali? Ljudi konzumirajući sadržaj naše stranice, jer to nije drkanje, to je konzumacija sadržaja. A žena te uvati, šta to radiš? Ma ništa, samo konzumiram sadržaj ove stranice. A onda u redu. Kužim kako se troši energija. Kako se šteti okolišu, brate mili? Pa sperma je 100% organik. Ali nema veze, ja govorim, pročitat ću taj članak da vidim šta se događa. Oni su izmislili ekološki problem jer imaju rješenja. Rješenje je naravno proizvod koji se zove Wank Band. U slobodnom prijevodu nadrknica. Znači to je narukvica koju staviš na ruku i dok konzumiraš sadržaj stranice, ona se puni energijom, poslije uštekaš na uređaj po želji i puniš. Znači sebe prazniš, uređaj puniš, skroz je pošteno. Ali mislim se, brate mili, pa kome će ovo trebati? A iskupaj majku njihovu. Onda sam malo razmislio, pa kad bi to mogla... A dobro, nekad bi mogla čak i okej doći. Tipa sidiš na piću s prijateljicom, ajme, meni mora hitno zvat, nestalo mi baterije. Ne brini. Evo ti moj mobitel. A ne znam broj na pamet, jel imaš... nemam punjač, ali... Pa kako ću sad? Imam ovu punju narukvicu. A kako to radi? Ajde s mene u WC pokazat ću ti. Čak ne mora biti podlo, može biti nešto plemenito. Ti pa ideš gradom, neka je gužva, vidiš da se ljudi skupili, čovjek leži na podu, živija je srčani, dolaze iz hitne, vade iz onog kombija defibrilator, viče doktor, sestro 300! Doktore, ali reka sam 300, ali doktore, baterija ne radi, ne znam što ćemo. Onda ti upadaš. Razmaknite se. Sestro nadrknicu. I spasiš čovjeku život, to je to. Ali ne mora biti drama, može biti nešto sasvim svakodnevno. Doma sidiš na kauču, gledaš televiziju, dolazi mala, plaće. Dušo, šta plaće? Ali tata, šta dušo, šta je bilo? A tata Zeko, šta Zeko? Onaj moj plišani Zeko više ne pjeva onu pjesmu, više ne skače, ili Zeko umrao? Pa nije Zeko umrao. Ali tata, možeš li ga vratiti u život, molim te? Slušaj, dušo, to će biti naša mala tajna. Ajde, dođi vam, dođi, nemoj nikome govoriti, slušaj. Ispruži rukicu, bravo, vidiš ovo? Ovo ti je 10 kuna je po baterije. A šta, pa nisam toliko bolestan, sve i normalni, bravo, vidim, a dajte kraj. Dobro, kad ćemo tako, da. Škiljo bolesnik, okej. Ne znam, ja sam cijeli život okružen curama, em doma, em i na faksu. Ja sam završio ženski faks, filozofski, što sam na hrvatski, engleski. Prijatelj, a to si radi žena upisao, to mu je super. Nije, brate, maso je žena, 400 žena, nas 3 muška na godini. Svaki profesor te zna po imenu, prezimenu, faci, ojbu, ne možeš izostati s predavanja. Što se onda upisiva? Znaš, kad smo učili u školi one pjesme, pa, znaš, dođe profesorica, gle malu vočku poslije kiše, puno je kapi pa se njiše. Što je pjesnik mislio? Škiljo ti? Vidio je vočku pala kiša, napisao pismo. Glupane. Kako ne razumiješ, to je pjesma o unutarnjim trvenjima pjesnika, o prolaznosti mladosti, o nestabilnosti života. Kako ne znaš šta je on mislio? Kako ti znaš šta je on mislio? Upisat ću ja taj faks gdje se uče čitat misli, tu X-Men akademiju koju zovu filozofski. I onda sam upisao, sam skužio da se tamo nauče čitat misli, a sam skužio zašto je ženski faks.
Jer šta god ti kažeš, žena misli da ti misliš nešto drugo. Kako vam je ova haljina? Ma dobro ti je. Nekako mi struku nije, ma struku ti je super. Hoćeš reći da sam debela? Nisam to rekao. Znaj ja šta si ti mislija. I možeš se jebat. Mislim, ne doslovno, to možeš zaboraviti, naravno. Nema, ja od tog pustog faksa, ti 400 žena, meni su ostale 2 prijateljice, inače ne vjerujem u dugoročno održiva muško-ženska prijateljstva, ali kod mene funkcionira. Zato što nemam problema sa ženom, jer ova jedna živi u Zagrebu, druga u Šibeniku, mi se nikad ne vidimo i super je, ono. Problem nastaje kad dođe lito, ove dođu na godišnji, di ćeš? Idem se nas prije, došla na godišnji. Ajde te ugrad na pić, ma idem do nje u stan. Šta ti imaš sam s njom radi u stanu? Ne, nije tako kako se čini, rekla je sva još jednu priju. Tako da ostanem kući uglavnom, ali dobro, šta ja znam. Ja se nekako mislim, ja kako imam cure, imam 2 kćeri, onda nekako računa, aj kad odrastu, šta će njih dočeka u životu, kakvi likova, ima svakakvi likova, možda neće imati sreće u životu, kao ni moja žena. Možda će naići na neke likove, šta znam, ima svakakvi, ima onih galebova, onih zavodnika. Ti galebovi, to su mitološka bića koja egzistiraju jedino u vlastitim pričama, jer samo su puni priče, nikad nisi vidio sa ženskom. Uvijek su ovi glumi kuler, ovi šarmera, ovi glumi da ima para. Meni su najdraži agresivni galebovi, to su oni likovi što upadaju curama kada će se potuć s njima. Alo, mala, di si? Šta di sam, šta je? Šta je? Aj, molim te, ba. Aj, malo, ti nemaš veze, a ti više nemaš za piće. Ko nema za piće? Šta špit? Ne treba meni tvoje piće, ti, cijela tvoja ekipa, si razumila? A dobro, ja bi gin tonic, a momak mi pije pivo. Tako da ne prođe priča, jebi ga, šta znam. Ja čak imam problema kad mene prijatelji zovu. Medo, šta je? Dolazi tić i koza, oj me ludilo, vidimo se. Ko te to zove? Šta, Medo me zva. Ja sam mislila da te zovu iz zoološkog vrta. Šta ne razumiš, vi ste kreteni. Da ste neke životinje, kako se možete tako nazivati? To noži, vi ste kreteni, ono. Jer, znaš, nema takvih nadimaka grubi ko žena, znaš. Jelena je Jele, Barbara je Barbi, Ivana je Ive. Nema grubih životinskih nadimaka. Nema na glas. Ja. Poglavne kravetine, šta je obukla? Ajme, Ivana, super ti stoji, ono. Nemojte mene zajebao, National Geographic bi se imao čitav serijal s njima, ono. A jebi ga, jadog muško, znaš tu šta, ono. Ne znam šta je ovaj rekao. Nedavno sam se baš bija usra. Nisam strašljiv. Malo mi je pobjeglo. Ovako, da samo krenem s pričom iz početka, da ne ispada da srem ugače i te šeme. Ne znam, svi kome to dogodilo. Pljesite, slobodno. Ja jedini, ja? Dobro? Okej. Ovako, znači nije sad da sam... Imao sam prije normalan posao. Radio sam u firmi, radio sam na radiju, nije bitno. Razbolija sam se. Znači, zabolija me stomak, imao sam temperaturu, nisam mogao doći sebi, sve me boli, zove na posao, ne mogu doći na posao, loše mi je, imam temperaturu. Ostani doma, ako budeš bolje dođi, ja go nema problema. Sutra se ujutro dignem, nemam temperaturu, ništa me ne boli, ja go dobar sam. Jedino kad podrignem, izađu 2-3 krepane mačke iz usta. Ali uzet ću žvake, ide na posao, šta ću doma raditi? Došao na posao, sve radi, sve je uredno, sve je super, ide nešto hodnikom, doje mi da prnem. Nema nikoga, dobro je. Lagano ću ja. I jesam lagano, ali nisam čuo zvuk. A osjetio sam toplinu. Ma nisam, brate, pa nema šanse, mlađi. Pa nisam kreten koji se ruga, nema teorije, pa nema, brate, pa nema šanse, pa to se meni čini, nema šanse. A onda moraš napraviti onaj prvi testni korak. A upiću ga društvo se ugađa, trčim do WC-a, u WC, nema papira, ti ću sve što ću se majko bila. Moram ići do kolege u ured, jer tamo je papir u ormaru. Onda moram glumiti da je situacija normalna, moram se praviti da je okej sve. Čim se ti praviš da je situacija normalna, znaš da si u problemu. Tako sam ja kad sam bijam ulaz, dolazim pijan u gluva doba noći, ulazim u kuću, ne želim nikoga probuditi. Ja sam ninja.
Mene niko ne vidi, niko me ne čuje. Ja svakim svojim pokretom proizvodim 200 decibela. Mate me već 10 minuti gleda. Di sam ja bacila svoju mladost? Bože, sad... Kretenu, šta radiš? Nisam vidio ormar. Na balkonu si. Zato ga nisam vidio. Tako ja ulazim u kolege u ured. Ej, šta ti je? Leđa, brate, leđa, znači... Ajme, hoćeš tabletu? Ne, pusti tabletu, daj mi papira. Šta će ti papir za leđa? Šta te boli kura, šta će papir za daj papira, dragi? Daj papira, znaš, idem tamo. Samo sam mislio, gledaj, ma nisam sustra, ma nisam, to sam umislio. Ma nema šanse. Ja ko žena kad me nadam dobijem menstruaciju, ma nije prošao uložak, ma nema šanse, ma nije. Dolazim u WC, gledam situaciju, okej, bokse su stradale, rebe su sačuvane. Dobro je, brzo to ubaci u neku kesu, obavim posao i onda skužim, nije želučana, ipak je crijevna viroza. 10 puta sam trčao na WC, nestalo papira u firmi, ja govorim, moram ići doma. Izlazim priko vrata, tamo šefica, di ćeš, ja govorim, opet me temperatura uvatila. Šta vas smrdi u firmi? Ova pukla neka cijev, šta ja znam, ne? Trčim doma sam na domaćem terenu, došla doma, ulazim u kuću s onom kesom. Šta se ovo ponija, znaš, šta mi je ovo za uspomenu, ću staviti na policu kao suvenir, da znam kad sam se usra. Ne, nisam ti ja to čist bacao u smeće, naravno. Mislim, nije da nisam navika imat doticaja s tim govnima, imam tu dicu. I, znaš, malom dicom uvikinjem u pelenama, znaš, ta situacija, znaš, nanjušiš, ženo, usrala ti se. Ne, problem je kad ti ne možeš nanjušiti, nego se sumnjivo ponaša. Jesi kakila? Nisam. Jesi sigurna? Nisam. Znači, kakila si? Nisam. Onda moraš provjeriti. Kako ćeš provjeriti? Moraš koristiti prst metodu. A prst metoda je zajebana. Ti moraš čirniti unutra da vidiš šta ima i šta ima. Ali nekad bude viška materijala, ti te malo traži, ajme, prstom drito u govno, užas. Tek tad sam skužio šta pričaju na prognozi, onom osjetu temperature. Sutra će biti 5 stupnjeva, ali puše bura, osjet -15. Tako i to, takneš govno milimetrom kože, ali osjeti da si cili od govna. Sreća dica odrastu, pa prođe to razdoblje pelena. Naravno, onda govno to više nije u pelenama, ali govno njima prelazi u govor. Jer govno je dozvoljena psovka, znaš, oni to mogu govoriti govno, guzica, ovo, znaš, to im je dozvoljeno, vozi nove svoje zada, njih 3 u neke vrtičke aktivnosti. Pišaka, guzica, posrane gaće, šta posrane gaće, šta? Jer to je dozvoljeno, znaš. Kasnije govno dodatno evoluira, postaje karakterna osobina. Doće na Stipe. Zašto Stipe? On nikad ne da biciklo, on je govno. Jer govno je karakterna osobina nekoga ko ti radi štetu, ali ne namjerno. Jer on je govno. Nije šupak. Jer šupak je izvor svih govana. Znači, šupak ti štetu namjerno radi. Ovi ne zna, ovo je govno, takav se rodi. Kasnije govno dodatno semantički evoluira i postaje opća zamjenica za sve. Sve je govno. Dodaj mi ono govno. Ko je govno? Ono govno za odvidavanje. Ko je? Ono križno govno. A, misliš odvijač? To govno. Zašto Škiljo govori odvijač? Ovo će ići specijal pa da ne vide kad savida. To postaje opća neka zamjenica. Sve je govno, osim govna. To je stolica. Jer neš nosi govno na analizu. Ne, ja nosim svoju stolicu čovjeku koji je 10 godina se školovao da analizira moju stolicu. Čovjek išao 10 godina na faks da bi čačka po govnima. Ali ajde, nije džaba školovao se, rećemo da je to stolica. Nema, jer, mislim, s vremenom se neke stvari mijenjaju. Tipa kad imaš problema, uvatite sila u nekom trenutku, nisi baš, nije baš idealno da možeš obaviti, onda stisneš kao da odgodiš. Nekad uspiješ, odgodi govno, ali to nije, trajno. Jer govno se vrati, nije kao ono Mišinoj pismi, samo jednom govno, pokuca na vrata. Ne, vratit će se, to ti je i sa kamatarima. Teškoj si situaciji, na brzinu se zadužiš, rešiš problem, ali kad se vrate, bit će sranje. I što imaš više godina u dupetu, to ti dupe više vremena provodi na WC-u. Jer ja kad krenem na WC, malo znam, tata, jel ti ideš na WC? Idem prije tebe, ti ćeš biti pola sata. Budem pola sata, ne zato što
želim biti pola sata, ali ono, šta ja znam, moram sad provoditi toliko vremena. Meni za ovaj posao treba 5 do 7 sekundi, ne traje to dugo, ali sanacija štete. To traje. Znaš, ti s godinama dobiješ neke stvari, dobiješ dlake u nosu, dlake u ušima i... To ti ko kad ti bronhi zapne u kosi. Znaš, moraš to nekako riješiti. S bronhi je lakše, bar u ogledalu vidiš šta se događa. Šta ću ja s ovim doli? Krenem, ajme majko, nikad kraja, znaš. Moram izgubiti majko, mila, no. Naravno, ne moraš ti gubiti pola sata, možeš ti odustati i prepustiti boksama da obave posao. Ali nije mi napeto s 41 godina ima bokse 505 s crtom. Nikad ne znaš, možda bude neka povoljna situacija doma. Znaš, ženi je bila serija na televiziji, bila je žuta srijeda, sve je obavila, niko nije nadrka na poslu, nije se posvađala s materom, dica su legla, Merkurij u Veneri, nema stvari, krene na mene, sve je super, ja njoj ruku pod majicu, na mene ugaće. Jebote, nisam sanirao štetu, što ću sad? Brzo, ženo, gasi svjetla, koja svjetla, ti ćeš se probudi, ma ne, gasi, ma ne. Možemo se samo mazit. Molim? Ono se samo malo... Znala sam, majku ti tvoj, reci mi di, ko je to? Reci mi di živi ta kurvetina, odmah da si mi rekao. Ovo nije ženo, šta nije ženo? Objasnit ću, aj da te čujem, aj molim te objasni, aj objasni mi da čujem to objašnjenje. A nije, danas sam išao... A di si išao danas? Ma kurvetina živi u Kaštelima.